met Robin Food proberen wij hele goede initiatieven te ondersteunen. Iedereen kent Robin Hood, maar met Robin Food gaan we dan dingen teruggeven. Dus voor elke catering die wij doen veel cateringen voor bedrijven met Robin Food. En voor elke catering die wij doen, gaan we ook weer een goed initiatief ondersteunen. En Cura Doet is natuurlijk een perfecte manier voor ons om een mooi project weer te ondersteunen. Bota sentir o vosso trabalho voluntário que satisfação a bom mês como pessoa da raia. Se você começa duna de coração assim voluntariamente, automaticamente é um círculo, é driving back para você. Nós temos comunidade que interactua dengan proyectos sociais. Dus nós temos sustentabilidade que people, planet, profit, pero mais tanto nós estamos focus riba profit. Anto Cura Doet initiatief para track mensen voor die naar trabalho in Canada environmental, people, sector and in the planet sector, in the environmental sector. So that's very important to align these three P's together. That's what the world needs right now. O trabalho voluntário a mim está evolucionando, na minha parecer, de maneira muito positiva. Nossa comunidade vira mais consciente da importância dessa arte. Nós temos que unir força, para nossa força está dentro de si. Dentro unir para nós lograr, para trazer cambio para nossa comunidade, para nós ensinar, para nós governar, nos funcionar. Ik hou van de mensen, ik hou van het eiland en daarom wil ik ook echt iets bijdragen. En daarom ben ik hier vandaag op de Albert Schweitzer School en ik ga dadelijk allemaal die witte palen verven. Seguir duna na comunidade durante o ano, não somente é 2 dias, mas seguir duna, portanto, mas que está dia mais de ano para o trabalho voluntário.